O ki mai anō ki te karere e urua te kaumārima tau, te kaupapa whakarauora reo o kotahi mano kaika, e arahi ana i te oranga mai anō o te reo Māori, wainganui ngā uri me ngā whānau o Kaitahu. I tohua te huringa tau o te kaupapa i o tautahi i Ngarangi Whakatānei. He kaupapa i whānau mai ai ngā whakaihu waka reo hō, i roto i te iwi, hei aha, hei kawe ake i te reo ki a pōpō. I reira hoki ngā whānau e kōrero ana i o rātou wheako, mo te ako i te reo me te takahi i te ara o te whakarauora i te reo, pēnei i te whānau hakarāia. Anei te pūrongo, a Shakayla Andrews Alapaki, no Tahu News. Ko te whirika o te taura takata. Nui ana i te rua te kaumārima tau o te kaupapa whakarauora reo. He tino pai. Ko tai mai ngā manukura, o Naianei, o Mua, ko ka mokopuna hoki, kāre kaupapa tu atu tērā. No te taurua mano i whakatūria ai tēnei kaupapa me te wawata o taua wā, ka kōrero te kotahi mano o ka kaika i mua i te taurua mano rua te kaumārima. Ko tutu ki tērā whaika i tērā tau, nā te kotahi mano rimarau o ka whānau e piri ana ki te kaupapa. Ko Tālin Harata te aika, te kaiwhakahaere tuatahi o te kaupapa nei, ko ki te eia i te whanake haere o te reo, kaua ki te iwi, e kari anō ki tōhona ake whānau. I tau o wā ruarua no iho mātou i whakahaere te kaupapa me ki, engari he ngākau nui ana ki te kaupapa e manako ana hoki mō ngā whāinga i ngā rua te kaumārima tau. I whānui pia te titiro, engari tai atu ki tēnei wā ki te kuau te whakatipuranga kaumātua i Nāianei, engari kua aku tama i puta i raro i te kaupapa o kotahi mano kaika i Nāianei ko te whakatipuranga tuatoru ko aku mokopuna. Nā reira, kua kite au te tino hua i tōku ake whānau. Ngā huara Māori, ngā mātāpono, e rere ngā tahiana. Ko te whānau hakaria tērā, ko whakatipu i a rātou tamariki i roto i te kaupapa. Ko tā Swair hakaria, i whakaritea i ōhana mātua i kārautaki mō tāhana tama, te mokopuna tuatahi o tōhona whānau. Ka whai wā aku tamariki ki te whai whakaro. Ahara i te mea, he kōwhiringa kia mātou ko ki teina. I tohua kētia, nō reira i māma, te hunuku ki raro tēnei korowai o te kotahi mano kaika. Ka mutu, kua roa e taunaki i tēnei kaupapa hirahira o mātou, kia Māori te rere o te reo Māori, kia Māori te tū i roto i te hapori, kia māia anō ki tātou i roto i a tātou anō. Ka mutu ko te whakawhanaunga, te tuitui, te taukāia, ki wainganui, te hapori, te iwi. Ko te wawata o Paulette Tamati Alif, ka utaina te haipapa o tēnei kaupapa whakarauora reo, i ruka i te rea ka waimaria ki te tipu ki te kaupapa nei. E hari te mea he māma noa te whakarauora i te reo, te kōrero Māori, mēnā ko tērā tō reo tuarua. Nā reira, ko ngā hua kua puta, ko koutou te reanga rangatahi, whakahihi painei e nei kaumātua nei, ki a koutou, ko koutou ngā hua o tēnei kaupapa. Me te mana ko hoki, ka kotahi mano ake ka kaika, ka kōrero Māori i ēnei taurua te kaumārima, e haere ake nei. Shakayla Andrews Alapaki, Tahu News.